Dobroveče, ja sam Marijana Tolimir. Šetnju kroz grad počinjemo događajima koji su obeležili poslednji petak u julu. Nastavljene investicije u mesnoj zajednici Dudova šuma. Novosadska ulica dobila nova asfalt, a u ulici Petra Lekovića rekonstruisana pešačka staza. Završen konkurs za IT obuke Nacionalne službe za zapošljavanje. U Subotici prijavljeno 158 kandidata. Za korisnike gerontološkog centra biće organizovane prilagođene sportske aktivnosti, zahvaljujući saradnji ove ustanove i udruženja građana Sutim. Nova asfalt u Novosadskoj ulici upravo je završen, kao i rekonstrukcija pešačke staze u ulici Petra Lekovića, čime su nastavljene investicije u mesnoj zajednici Dudova šuma. Kako najavljuju iz rukovodstva ove mesne zajednice, u naredne 2 godine kompletna dotrajala infrastruktura, naročito putna, trebalo bi da bude sanirana. Još uvek svež asfalt u Novosadskoj ulici, koju su mašine i radnici napustili jutros. Radovi su, prema rečima nadležnih, bili urgentni ne samo zbog puta punog rupa, već i zbog azbestnih cevi koje su takođe zamenjene. U isto vreme ulica Petra Lekovića na potezu od Arsenija Čarnojevića do Aleje Maršala Tita osvanula je sa novom pešačkom stazom. Međutim, kako ističu iz mesne zajednice Dudova šuma, ovo nisu jedina ulaganja od početka godine. Mi ove godine asfaltirali još jednu ulicu, to je Isidora Milkova, gde smo postavili nov asfalt. Isto je tamo bilo problema, morali smo izmesti i stubove za električnu energiju, morali smo deo odvodne kišne kanalizacije da postavimo novo. To je što se tiče sad ovde. Napravili smo nove staze u Dudovoj šumi, postavili smo nove sprave i napravili smo stazu od Dudove šume, znači od Trim staze, do bazena, tako da više narod neće gasti po pesku i ostalo. Sledeća stvar koja smo uradili smo trotoar u Sekereš Lasla od Dudove šume do novih zgrada, to je Sekereš Lasla 29, a u roku od 10 dana ćemo nastaviti od 29 do Halaške kasarne. Nova staza je isto napravljena tu kod gerontološkog centra. U narednih 10 dana nov sloj asfalta dobiće i ulica Miloša Obilića, a u septembru i ulica Braće Majer sve do Karađorđevog puta, kaže naš sagovornik. Očekuje da će do kraja mandata svi infrastrukturni problemi biti rešeni. Mi ćemo za 2 godine, ako ostane ovaki odnos, srediti sve ulice, sve goruće probleme ćemo otprilike rešiti tim građanima, jer mi nasipamo neke ulice tamo gde se ne može, nama je sad gorući problem, prvi deo ćemo asfaltirati iduće godine, odmah na početku, tamo mart, april, maj, parking ispred hale sportova, srećemo tu, gledati da sredimo ulicu Ferenca Sepa koja je odmah tu, do kraja godine ćemo nasuti Požarevačku, tako da za 1, 2, 3 godine mislimo da na teritoriji mesne zajednice Dudova šuma nećemo imati nijednu ulicu koja nije sređena. Mesna zajednica Dudova šuma je sa 11.000 stanovnika jedna od najvećih i najgušće naseljenih na teritoriji Subotice, ali važi i za jednu od infrastrukturno najopremljenijih, budući da je u potpunosti pokrivena vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Završen je konkurs za besplatne specijalističke informatičke obuke, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Ukupan broj ispravnih prijava je 7.859. Najveći broj prijavljenih kandidata koji su ispunili uslove je sa područja Beograda, njih 2.963, zatim sa područja Novog Sada 826, slede Niš sa 821 i Kragujevac sa 471 kandidatom i Subotica sa 158 kandidata. Najveće interesovanje je iskazano za obuke za Java programiranje, 3.378 kandidata, zatim za front-end web programiranje 2.211, za obuke za web aplikacije 913, obuke za PHP programiranje 532,
obuke za net programiranje 525 i za JavaScript 300. Ovo je do sada najveće interesovanje za obuke koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Program specijalističkih informatičkih obuka predstavlja nastavak uspešno sprovedenog projekta Vlade Republike Srbije, koji je u 2017. pokrenuo Ministarski savet za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsjednica vlade Ana Brnabić. Sledeća faza je odabir kandidata, u okviru koje će se vršiti psihološko testiranje i provera znanja engleskog jezika koje sprovodi Nacionalna služba. U narednoj fazi selekcije će izvođači obuka testirati osnovno poznavanje rada na računaru. Prvi ciklus informatičkih obuka počinje u septembru u 10 gradova u Srbiji. Udruženje građana SUTIM i Gerontološki centar potpisali su ugovor o saradnji koji će korisnicima usluga ove ustanove omogućiti sportske aktivnosti prilagođene njihovom dobu. Ugovor sa Udruženjem građana SUTIM za direktora Gerontološkog centra Nenada Ivaniševića još je jedan dokaz da se ova ustanova socijalne zaštite bavi svojim korisnicima kako bi u trećem životnom dobu imali kvalitetan život, a bavljenje fizičkim aktivnostima tome doprinosi. Još kvalitetniji sadržaj programa u gerontološkim klubovima, u ovom slučaju bavljenje fizičkom aktivnošću, i mislim da je to veoma značajno, jer mislim da ništa ne može da zameni kvalitetno vežbanje i pokrete koji se po ceo dan izvode, i mislim da je to veoma uz ishranu o kojoj vodimo računa zajedno svi kroz gerontološki centar. Mislim da je radno-okupaciona terapija i rekreacija jedan od važnih segmenata onoga što se radi u gerontološkom centru, i mislim da možemo da budemo ponosni kako svi zajedno, ne samo za ovim stolom, pre svega grad Subotica na čelu sa gradonačelnikom brine o svojim starijim sugrađanima. Srđan Dakić iz SUTIM-a izrazio je zadovoljstvo što je ova ustanova prihvatila njihovu ideju za rade sa starijim osobama. Cilj je za početak jednom nedeljno da se stanarima gerontološkog centra obezbedi trening, odnosno da se radi na poboljšanju funkcionalnih sposobnosti. To su najosnovniji pokreti kako bi oni ostali što vitalniji i što zdraviji što duže vreme. Ilija Đukanović, član gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu, zahvalio se u ime grada na potpisivanju sporazuma i istakao da je dobro što je SUTIM prepoznao potrebu da rade i sa osobama trećeg doba. I siguran sam da će tim koji ima SUTIM, znači na čelu sa Srđanom Dakićem, trenerima i profesorima, poboljšati kvalitet stanovanja i uslova korisnika gerontološkog centra. Udruženje građana SUTIM inače se bavi razvojem opšte i specifične motorike dece. Studentska ambulanta ni sledeće sedmice neće raditi. Ambulanta Ogranak 7 će raditi po izmenjenom radnom vremenu u četvrtak i petak kada će primati pacijente od 7 do 14 časova, saopšteno je iz Doma zdravlja. A zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra od 8:30 do 14:30 struje neće biti u ulici Dimitrija Tucovića, brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13, a od 13:30 do 14:40 u delu Dimitrija Tucovića parna strana Subote Vrlić između broja 1 i 7, deo Zmajovine, brojevi 6 i 10, deo Trga Sinagoge, kućni broj bez broja 1, i Sinagoga, deo Trga Republike, broj 16, početak Rudić ulice, kućni broj 2, deo Trga Cara Jovana Nenada, kućni broj 9. U ponedeljak od 8:30 do 10:30 struje neće biti u delu Arsenija Čarnojevića, stambena zgrada broj 10, i u delu Kumanovske, stambena zgrada broj 3, 5 i 7. Od 10 do 10:40 u Maksima Gorkog broj 1 i Trg Lazara Nešića broj 2. Od 11 do 12 časova u delu Petef i Šandor od Trga žrtava fašizma do Preradovićeve, u delu Jožefa Atile između Petef i Šandora i Žarka Zrenjanina i Preradovićeve. Od 12:20 do 13 časova u Braći Radić između Kumičićeve i Blaška Rajića parna strana.
od 14:30 do 16:30 na Somborskom putu broj 79. Od 8:30 do 9:15 strujanje će biti na Paliću na delovima Kanjiškog puta. Od 9 do 10 časova u Bačkim Vinogradima na delu Segedinskog puta od Beogradske prema Horgošu, od 9:15 u Pačiru, bratstva jedinstva između Borisa, Kidriča i Masarikove, od 9:30 do 12 sati u Bajmoku u Savskoj ulici, a od 12:30 do 14:30 na delu Somborskog puta od Mihovila Pavleka Miškina prema Somboru. Slede vesti sporta. Fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi savladali su Spartu iz Praga sa 2:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope koja igra na sinoć u Novom Sadu. Spartak je na Karađorđu slavio protiv favorizovanih Čeha golovima Nemanje Ćalasana u 8. i Ognjena Đuričina u 57. minutu. Revanš je za 7 dana u Pragu, a bolji iz ovog dvomeča u trećem kolu kvalifikacije igraće sa danskim Brondbijem. Potpuno pomračenje meseca drugo ove godine i najduže ovom veku dogodit će se večeras. Počeće u 21:30 i trajati do 20 minuta iza ponoći. Iz naše zemlje pomračenje meseca će moći da se posmatra u trajanju od gotovo 5,5 sati. Vrhunac pomračenja je najavljen za 22 i 21 sat. Mesec će na gotovo 2 sata svoju uobičajenu srebrnkastu sivu boju zameniti spektakularnom jarko-crvenom kojom će osvetliti noćno nebo. Inače, ova pojava koju još nazivaju krvavi mesec ili krvavi spektakl ponovit će se u tako dugom trajanju tek 2123. godine. Pa je ovo zato jedinstvena prilika za posmatranje ove nebeske atrakcije. Ako budemo imali sreće da noć pred nama bude bez oblaka. Noć nam donosi pomračenje meseca, a kakvo vreme nam donosi dan nakon toga čućemo u vremenskoj prognozi. Sutra nas očekuje toplo i sparno vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab severni i severozapadni vetar, pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 20, a maksimalno do 34 stepena. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje astmatičarima i reumatičarima. Osetljive osobe mogu osjećati pospanost i promenljivo raspoloženje. Podsjetimo se vesti dana. Nastavljene investicije u mesnoj zajednici Dudova šuma. Novosadska ulica dobila nov asfalt, a u ulici Petra Lekovića rekonstruisana pešačka staza. Završen konkurs za IT obuke Nacionalne službe za zapošljavanje. U Subotici prijavljeno 158 kandidata. Za korisnike gerontološkog centra biće organizovane prilagođene sportske aktivnosti, zahvaljujući saradnji ove ustanove i udruženja građana SUTIM. Pratite nas i na sajtu www.tvsubotica.com i na Facebook stranici. Hvala na pažnji i doviđenja.